Mick Jagger je u svojim 20-ima izjavio: radije bih bio mrtav nego pjevao Satisfaction kad budem imao 45. Međutim, Mick Jagger je navršio 70 godina i dalje pjeva i pleše. Ova razlika u razmišljanju i ponašanju u 20. i 70. godinama nameće zanimljivo pitanje. Koliko se naše osobnosti mijenjaju? Istraživači su odgovorili na ovo pitanje uz pomoć rezultata prikupljenih u longitudinalnim istraživanjima. Pokazalo se da od adolescencije do zrele odrasle dobi osobe postaju povjerljivije i razvijaju bolji osjećaj kontrole identiteta. Također se pokazalo da posjedovanje određenih crta ličnosti u 20-ima vodi razvoju povezanih crta u 40. godinama života. Na primjer, osobe s razvijenim osjećajem identiteta u ranim 20-ima pokazuju veću nezavisnost, toplinu i sućut u 40-ima. Što zaključiti? Prvo, od adolescencije do zrele odrasle dobi javljaju se manje dramatične, ali ipak promjene u osobinama ličnosti. Drugo, posjedovanje određenih crta ličnosti u ranoj odrasloj dobi je osnova za razvoj povezanih crta kasnije, u zreloj dobi. Treće, odrasle osobe izgleda prolaze kroz psihosocijalne stadije i suočavaju se s konfliktima u razvoju ličnosti, slično onome što je Erikson pretpostavio. Međutim, promjene se javljaju i u drugim područjima, posebice u kognitivnoj domeni, na primjer sposobnost pamćenja, promjene u brzini procesiranja informacija, usporavanje reakcije na podražaje i sl.